mutegeri wa Wero TV, karibu sana. Kipindi ni gietu gia turombe. Maritwa mbitagwa Eva Mwenda ama Pastor Eva Mwenda, na Jesu imwathani ni antugite na kamenyera ngoro yakwa ibwega ntondo wegitarire ingwenda tushe kana tobe kwariria mantu ja kugia na wirigiro. Ndeni Bibilia wirigiro ni gintu kia maana intonto inkyo tobete gwitanwa na Kristo kenda tombe kugia na wirigiro. Ngamberi ndenda to tegeyu kuria njuno mustari murango jwe 18 mustari jwe 10 eriuga bwega atiri mwathani imunara jo muriku na kiribaria bagiru bamatukaga bakauma ogwatene. Yes, mwathani ni munara jo muriku na kiriwe baria bagiru bamatukaga kiwe bakauma ogwatini. Kenda tugia na wirigiro ibwega sana kumenya wirigiro ni bubu bagutuma mtu atora moyo na kukamenya kwina moyo jwa Kenya na Kenya. Ngeri au niki giotoma mbuge ojo itondo kugena wirigiro nikugatoma kana ikugotoma tumenya ate kwina Murungu uriotomaga wethagirwo arikimatuko gietu uriotomaga tubaga kumatukira rire twaria twagia mathina rire twana mithangiko nwe tubakumatukira ni tondu nwe kimatuko gietu na nwe munara jura jo maliritie munara jura jo bakurugama na juga tugitira kuma mogwatini na ndiuga ugunike itondu igwendo menya atiri kugia na wirigiro gugatuma tumenye mantu amaingi atia kugia na wirigiro ri gugatuma tumenye Murungu wetu nwe mutobi kana atobi ni otombete na kwina Murungu rotorage goro otobete niethagirwa agitumenyera nduko cionthe otukona muthenya mathineni mawegene ethagirwa tumenyerete na ingwenda kugia nonto ba umenya atiri kugia na Murungu ariwe mutobi being withirwa uri ondo bwambere diuga atiri God is our creator. Eunio pointi ebere nikendo ugie na wirigiro ugie na mwihoko no mwaka omenya atiri Murungu nwe mutombi na tondo atombere nikenda tombe kumenya ati atombete tukaritawe na nikendo begu ikumithia deni yetu na ndithie kwira atiri wamba kwithirwo tena wirigiro dene ngoro eku wamba kwithirwo mutorene jwa kuomba kwithirwo tena wirigiro indi ndi kwira atiri gia na wirigiro kumandu kwena arua to kwina urio watombire na nwe Murungu urio watombire na atombira muvano jwawe nikenda tobe gukarabwega na nikenda tobe kumukumagia na kumuthathaia matuko njonthe ombe gwikumithia ndene yetu nombe gugutumira ukali like a vessel kana ambe gutumira takiaga like a vessel na otomekete kana agutumirite ta akaido of a vessel arioba gutumira na njira cionthe na njira imwe gutumira ni atia umenye uri gintu kia maana kana kwithirwo uri mtu you are unique uri mtu wa maana na mtu wa kipekee mtu uria mwathani ambete gwika ngoroni eku niki kwithirwo uri mtu unique kana kwithirwo uri mtu wa kipekee ni ati ni tondu mwathani akwenda gutumira wamba kwithirwo mwekuru wamba kwithirwo mtu murume indi ndi kwira atiri mwathani akumbete akwekenda aombe gutumira na ugie na ubani dene muturire jwaku na we ombe gwikumithia dene muturire jwaku na ngiuga Murungu wetu nu otombete na niwe mutombi akombira we kenda wewe mwenyewe kenda ube gwikumithia nikia kuga atiri we ni munara njure jo maliritie munara jutuba kuinainewa mathina ijama ingejejaga ngoroni cietu jake jambiturire ni yetu indi we ni munara jo mwageru jorikete na munara jo jutumba kuinainwa na ni otumba kumatukira tukauma ogwatire ni kuga atia mogwati manto jajethago jatuthiurukite jajethago jarugamite kinyume na bautwe byage jakethwa jejete gututhiria jage jejete nikenda tobe kuma ukumio ne bomwe weta ukumio ne bonge na ende kwira atire
gia na unto bwa kumenya atiri Murungu akumbite ori gintu kia maana na ori mtu agitumi sana. Unto bonge ngwenda menya atiri ori mtu ubetwe ori wa muthemba. You are one of a kind. Obeto orwa muthemba atia orwa muthemba kuringana na Kristo Murungu mwenyewe autumira muru wa Yesu Kristo kana mwana wa Yesu Kristo akwe mutharaveni kenda tombe kwithiro tirigintu kia maana mtu muthemba atia owe Kristo akwira mutharaveni nyonto wa meia jaku na nikenda ogena wirigiro tharike Kristo eto thambia na nikenda tombe kuthera na twete kirekemetho ne ja Murungu ndikwira atiri uguri mtu muthemba na njira ya kurigaria ni tontore kire giatumire Murungu ombe mutanowe aurute mutanowe akwa mutharaveni nikenda ube gwithirwo ri mtu wa muthemba utikwithirwa wi wa kuinainwa mithemba ya ntu ni mingi indi ariendo twike muthemba wa muruju wawe kendo menya atiri we akombire wina mubango jo mwega wamba kwithirwa ina mathina jama ingi ja guthenetie ngorone jathenetie mutorere waku murano waku ana baku indi ndikwira atiri wina gitomi kana uri mtu wina gitomi bere mwathani na ri kubandi kenda ri umbe gukara bwega na umbe gukara umalirite na wina wirigiro ati wakumbire nikendo kare na jireri yagirite ndiugo undeke ni tonto mwadhanire ageto arire ugirie ati nikogie na into binge bionde biombiro na roaria lwakanwa ka Murungu ende we akinya koba mtu augirie atiri nitube mtu na mufano jwetu na toa muumba akaliota bautwe ota Murungu tombo etu Murungu abe mwanadamu akaliotawe nikenda kenda Murungu atweke wagwikumithia jau jange jonde vithiria na manto jakanwa kawe ende gwakinya ikomba mtu ombira mtu na aritire ngoge na jara ciawe auba mtu naugania kale otawe akale ota mufano jwawe kwa ugwari uri mtu wa gitumi na uri mtu wa maana na muthemba jura mwathani akumbite nazu arienda kumenya atiri ngoro eku na vata oden arienda menye ngoro eku na vata nayo mutorejo eku na vata nazu na wethirwo rende goro kwina gitumi gikiega na ko nikionge utomangwere uri mtu wa maana na uri mtu wina obweri ne kwithirwa ena wirigiro wa mantu jama nene despite gutiko makania mathina jare kukurukirite gutiko makania ni thina ni mantu jare kujere aushamanite nazo edi mwathania na mubango jo mwega iguru ya mutorere waku. Okay, kwenda point number 3 na niyo ngwenda tutegere tuyugete atiri ati mwathani akombire nyundu wa gwikumithia kana nyundu wa kumio bwawe akwenda gwikumithia Murungu akwenda gwikumithia ngorone eku mutorere ni jwaku mantone jonde jari akunengerete jaguthiurukite ni akwenda gushuwa kumithio gwikumithia ndeneku na kuna ndi ugou tondu mwathani arienda atia ugie na unto bwaku gena wirigiro ati gwikumithia kwa mwathani gutiko makania we na thina kana unyote na thina ni wanjitwe kana ote anjitwe kuri nto mwathani akwenda eikumithie na jere njothe rishamanagia na jojereni kana jere rishamanagia jo mutorereni mwathani arenda kuga arenda gucemanagia ugicemania nazo ni tondu ni akwenda gwikumithia mutorereni jwaku mutegeri de kwira atiri narua uri mtu wa maana dene mutorere waku ndegoro iri ori mantone jaro gucemania nazo mwathani na mutorere na unto ubwa maana ngoroneku buriko gwikumithia dene mutorere waku. Daudi kwibiuga ugite deni ya Saburi 139 ni ugite bwega muno mukabira mustare jo 13 mwaka 14 Daudi kwi mantu aretie nyarete mantu akoboi mwathani nore Murungu amubete bwega indi akauga atiri na 13 Psalms 139 verse 13 and 14 yugite atiri igwa wambombere orambomba ndike ukia mama ningugukumia we nyonto ombombete mumbere jwa korigaria jwa kwethirwa jwa gukerwa muno nani imbije bwega atengogie ile oritaga ni cia korigaria Murungu akombere
omba deneku na akomba ome kuma muto keunikia mamioku ni akobete na arienda gotigera mutorere jwa kujogo karabwega nakaugate nwa wombire wike unikia mamioku akoba deneku na soka omba igorore yaku orionde neke ukia mamioku akaugatia ingo kumithia ni tondo ngogeci yanku ni cia kurigaria uwe ubetore mtu okurigaria goteko makania inde na ire kogocemania nacio goteko makania uiragwo ni antu atekana antu baugaga chamanto jaku onto ni atiri murungu ako beti ore wa kurigaria na ngoge iria ritete ndeneku ni ngoge ciagirete na cio jori kwa wokana gatote ukagacitega wonde ta mtu utekumenya urio kali kana mtu utekwereweka murungu ni agokwerewa mtu onde gorono aremo ne gokwerewa anto no barie cia kwinyinge inde de kwira atiri murungu ni akomenya kire kindeneku ngogeria kirete ndeneku todo mtu wothe umbeto na njara cia murungu mtu wothe ociari tore ndego rweze ena mbegwe murungu irerutanga ngoge denewe na murungu ni eterete gwikumithia gukurukira ministry iria mwathani ke murungu ekirete ndeneku ndikuria atiri naru andu kwena naru ari nduri ngoge mbi mwathani ekirete ndeneku imorigo juriko jo mwathani obire ndeneku ni tondo Daudi ugite atiri you formed my inner part murungu ni obire ndeneku amio akomba ndeneku na komba ndene no mwaka kwethro kwina gwikumithia ndikuria atiri dene kuri nimbe gwekariati okamatete imathe na jariko jaja ko thiorokete je ukare mwani kumenya ministry na murungu ekirete deneku mutegeri ndu kwena arwe ndi kwiratire amberia kuimenya amberia kuritithia ngogera mwathani ekirete deneku gintu kyonthe kiria mwathani obete deneku akiobete na muvango na kuvangire mantu amega narwe ndu kweku wivangania na wishoria atiri wirigiro tonde na ningwenda kugena wirigiro ingwenda menyana na murungu wako nani kenda bobe kugena wirigiro the inner part nibi mwathani apakete deneku denemu ya deneku ri nibi mwathani ekete nibe gwere kwewekete eterete okere nikenda ube kuritango gewe nikenda ube kuimenya ugina wirigiro na nikenda kiria mwathani akomberetere ube kumenya atiri gindu kiwombe tendeneku nigia gwikumithia kwawe tegwe kumithia nyotonga tugwe kumithia imathe na kana bajua igwi kumithia nyonto aretwa reawe mutageri ingwenda uciorie deneku nibi mwathani ekirete denengorweku Daudi akaaria ugatiri niguona ngoge cia kuicia kurigaria o ukamari witegete nyuko na mwathani ena ngoge athithete cia kurigaria deneku kana mathina jenja kuthiororokete nija gutoma ukare wimenete ukaiga gote na wirigiro gote mtu kwendete na weitega ukaimena wali uri aberia kuimena omenye ndiro wamberia gucoka na nyuma endi ukamberia kumenya kwena wirigiro na murungu akobete kwena gitomi na kwigintu akwenda gwikira ngoro neku gugutomera na njere ya bweri gwikira ukumithio gubwawe deneku ni akwenda kuono ikumigwe ugwe wengwa utomerete mbegwerere deneku nikenda murungu one hagu ikumithia one hagu kinyithia magoro jawe na nikenda bego utomera mutegeri ingwenda utege uone ngoro neku mathoganione jaku na kinya kirudunde gyaku uciuria atiri nibi mwathani ambomberete thithia amberete thithia manto jariko ni wega buriko bwendenekwa bure mwathani omba kundegera akona wega buria ni manto jariko jamenga jira boba kurita jakarita matunda jamega kana mashiara jamega ke mwathani kenda bombe kumukumithia mwathani kenda mbithiro de mtu ote wa kawaida kenda mbithiro de mtu wa kurugama na maguru jawe ugatire ona dethero dina mathina jakwa jakari ore jakari garogama na murungu wakwa gakumithia mwathani tondu andete nthiguru ndi na gitumi ningwenda umenye hali iria uri seremboste kana manto jalo shemanagia nazo jama jazagiro ja uri shemania nazo nikenda mutorezo waku jokare bwega Daudi ugatire I am fearfully and wonderfully created or made and you go uneke
Nyakumenya Daudi nyakumenya manto anyasha manetia na anto baba inge endire denewe ataga na kwimeneria au gatire kanari gatire imbiti atire hamwe na komba kurebo betwe denekwa de mtu okorigaria denekwa de mtu odhongi na odhongi vou nivungweda murungu kwa abuona na nikenda boba guraha kana kuga mawega na iriga ciawe iriawe akwenda boba kugeria dende gorweze na Daudi manto jaria thithĩtie dene saburi athithire manto amaingi ni tondu wa kumenya gintu kimwe ngoronewe ari mtu uthongi na mtu okorigaria goteko makania antu bamwiraga kariatia kinyagwe ni gwende omenya atire ugote kumakania antu bari kwiratia menya ngoro neku yombirwe theri na ngoro ino thongi no thongi bo ne buto kwenda kuona kuma ndene bweze naome na ndikinda udia kugatiri ingogo kumithia all the time nyacokagia ngatho akauga ni ngogo kumithia ni tondo vu ni obobete na wadi wa kurigaria ni tondo mwereji wakwa mathuganio zakwa na gorwekwa ni cia kurigaria methone jaku mwathani ariugo unike ni Daudi ariugo unike ni tonya tegetia kona Mungu ni ambobete na jere kurigaria my sister my brother de kwiratire egitare gokinya ombe kogwata onto bwa kumenya anterere manto jaku imbera kwena mwijiro jo muriku na neju Murungu etora watobire ore wakombire na jarasi yawe kwa wengo gesia jarasi yawe no kaigwa gwa nyonto wakomenya mwathani agikomba na kiugo ciarwe agiria mami oku akorita akorage gwike matangine agireria oragwe mantone jama igimbajuene na manto jama igijero shemanete nazo nikenda obe gotora gia na wihirigiro ugie na mwiyoko Murugu ni akwendete na wona amenyo mwathani agotethia ngorwe kwega karabwenga no gakara uri mtu wakumenya atiri ona ntu bakwebera Murugu ni akwendete Daudi aretie mantu akorigaria kana Solomon nyaretie mantu akorigaria au gatire kwena mwijiro jwa magegandi gyokorigaria ne mwijiro zozo ni otomatokagali utokwa nogwati imbajua ogwati obakwethiro ibajua obakwethiro kwaga besa obakwethiro mantu amaigija kuthiurukie tenjeku otekwa na there okere kurira ro ogoroni kurira indi de kwiratiri ogwenyu kamatete mbegwe mwathani na mtore wondio kamatete mbegwe mwathani ati obago kwera rwadene oti obago kwera rwadene we na mbegwe baba de kwera uneke towe na wirigiro na wengogesia wegogia sianjara mwathani na ntonyu kamatete mbegweria ya mwathani riekirete deneku o Daudi akauga te you created my inner part kwena kento mwathani ahandite begwe kuendeneku begwe mwathani edeneku na de kwiratia the inner part mwathani obete nikenda o obe kwikambe gwewe noti obago kwira rwadene goteko makanya imathina jariko goteko makanya ni mancho jariko deneku jako kuza jamotorene jwaku ministry neku iri mwathani ni akwendete na kiongo kwira atiri otiomba gokwira rwadene mwakotigire ngogie mwathani iria bi akombire urite indeneku no kamerutithia okameruta okinyira bari obwiri gokinyira no robera bari obwiri korobera no tungata bari obwiri gotungata denere twara Yesu Kristo na dekwira unitondore kwena kanya kenga ganku gagwishokaneria umenya kwena wirigiro dene ngorweku ni tonyo kama tete begwe Kristo na Yesu amwene akodharime na gweke manto amega itorobe denere twala Kristo Yesu ibwega baba tonto ogotwania manto jakoge na wirigiro nikomenya mto kama tete mbegweku no mwaketherwe agaka begweria mikama tete nikendo bekomerutithia ngoge ndirobera mutegerio ndukwena arua urio kama tete mbegweku baba ukarekerie nyangwe ni manto njathe gorweze imagerio kana manto jamuthiorokete indi mwe kanya kengaga kumenya begweria kama tete denere twara Yesu Kristo na wega no tugibwaku baba igo kumithagia magita njothe itwaro no agirite da roba beteketie ugekira mutegerio ndukwena arua inya no kamwe umeru na wirigiro dene Kristo Yesu daroba na kinyagwetekia amen and amen
Jesu akutharime na gwika manto mega mutegeri na kuonekanire kimanto jonthe yana wirigiro na ngwiri atiri wi mtu wa maana methone ja Mwathani. Amen.